Dobar dan svima. Moje ime je Denis Pilepić, ja sam voditelj udruge Spirit. Danas imam čast da predstavim jednu kolegicu koja se zove Elizabeta Vega, koja će vam pričati o orgonitima. Osjećate se slobodno prići bliže, možda vam je malo predaleko ili možete preći na ovu stranu. Dakle, sve je dozvoljeno. Dobar dan svima, sve vas pozdravljam, hvala vam puno što ste došli, hvala organizatorima Spiritu. I danas ćemo pokušati objasniti što se to u stvari događa kad govorimo o orgonitima. Svi misle da je to neki kamen ili da to nešto ko zna šta, ali u stvari tu ima mnogih tajni i mnogo stvari se događa, ljudi baš to tako ne percipiraju, više ih uzimaju kao estetski nekakav komad u kući koji onako da im ljepše bude u prostoru. Pa ja bih vas molila, evo, ova večer će biti interaktivna, znači svi ćemo zajedno otkrivati i sudjelovati u tome, razgovarati. Da li ste čuli za orgonite, ali sigurno ste čuli pošto ste tu, koliko znamo o orgonitima, što uopće znamo o orgonitima? Jel može neko nešto reći o tome? Da li ste imali, da li imate kod kuće orgonit? Da li neko ima? Da, ko? Jedna. Aha. Ima kao privjesak. Odlično. I zapravo 2 privjeska. To sam dobila za poklon. Dobro. Ako je to to. I da li ste uočili kakve promjene kod sebe? Da li vam je... Baš to volim ih nositi. Dobro, to je već... Bolje se osjećate, jel tako, s njima? Eto, to je to. To je ono kako ih mi doživljavamo, kako ih mjerimo u stvari. Za njih... Njihovo djelovanje je teško staviti u našu svakodnevnu terminologiju. Zato što mi termina nemamo za to. Da, dobro se osjećamo ili manje me boli, to je to. Ne možemo drugčije, ali već je neka reakcija čim se vi dobro osjećate kada ih nosite. Pa hajmo pokušati objasniti zašto uopće orgoniti. Dakle, okruženi smo elektrosmogom. Imamo u prostorima gdje radimo i u domovima od TV uređaja pa do, ne znam, mikrovalnih pećnica, satelitskih antena, sve to zrači, rutere, to jako zrači. Ako imate rutere, pokušajte ih na večer isključiti. Da li vam se to čini logično ili ih imate non stop uključene? Ne, jel da? Treba isključiti. Dakle, glavni izvori negativnog zračenja su električne instalacije, dalekovode, trafostanice, sad pogledajte koliko toga ima, s čim smo mi sve okruženi. Mikrovalne pećnice, televizijski prijemnici, mobiteli, repetitori za mobilne uređaje, kompjuteri, monitori, Većina, dakle, modernog stresa uzrokovana je upotrebom elektroničkih uređaja koji proizvode elektrosmog. Sad, često puta mi taj stres povezujemo samo sa situacijama koje se događaju. Kao, izživcirali smo se, unervozirali na poslu, došli smo u konflikte, nismo riješili neke stvari, ali elektrosmog je jako u stvari kriv za naše stresove svakodnevne koji su pojačavaju se onda. Što orgonit u prostoru radi, ali vidjet ćemo kako ga trebamo staviti, što trebamo učiniti da bi on u stvari najbolje onako funkcionirao efektivno u maksimumu. Dakle, orgonit uvlači u sebe negativnu energiju i transformira u pozitivnu orgonsku energiju. On tamo gdje se nalazi u prostoru iz okruženja povući će. Trebamo par sati da se prilagodi, ali povući će tu negativnu energiju i transformirati u pozitivnu. Pročišćava, naravno ne svi, ne svi u smislu veličine. Ne možete pored trafostanice staviti mali orgonit, to neće učiniti ništa. Dakle, moramo napraviti jedan ekvivalent. Ono što nam je kod kuće ili van zračenje, toliko nam jako treba, to ćemo čuti kasnije. Dakle, pročišćava prostor u kojem se nalazimo, pa tako i nas. To je sve energija. Mi smo isto energija i oni u stvari stvore dinamiku kretanja te energije, malo zarolaju tu energiju
I onda sve ne može ono, ako vjetriš pirka, puše, ne može ostaviti na miru, sve ide jedno za drugim, sve linijski se događa, tako i mi, i čisti i našu auru, nas. Dokazano pomaže rast biljaka, smiruje nervoze kod djece i odraslih. Ako imate djecu koja su hiperaktivna, ljude koji su hiperaktivni, dobro, do duše oni postaju još više hiperaktivni, ali smiruju se, lakše se pamti, jači su snovi, biljke će vam biti zahvalne ako ih stavite pored biljaka. Dakle, pomažu pamćenju, ojačavaju naše energetsko polje i čiste postojeće energetske blokade. Kad se jedna dinamika stvori u auri i oni u stvari čine balans, rade na našem balansu, ako su nam i čakre zablokirane, sve će se to polako izbalansirati ako su zablokirane. Orgonit, dakle, nije iscijeljitelj ili ne liječi, da neko ne pomisli, aha, sad sam dobio, ne znam, lijek, ono tipa bijele kute što daju, ali pokreće našu energiju aktivirajući time iscijeljiteljske mehanizme našeg organizma. Znači, naš mozak to je čudo u univerzumu, samo još, mi znamo da ga jako malo posto koristimo, 92%, 4% smo podsvijest. I uopće nemamo pojma što se događa i mislimo da smo silno, ne znam, racionalni, ne znam šta i sve mi to znamo, ali sa onih malo postotak... Dakle, ti mehanizmi se pokreću i mozak će iscijeliti naše tijelo. Dakle, njegova uloga orgonita u današnjem psihofizičkom zdravlju čovjeka je nezamjenjiva jer obnavlja našu energetsku strukturu, a na taj način i svog okruženja, majke zemlje. Pa ćemo pomoći šireći orgonite, pomažemo u stvari da se stvori jedna lijepa sinergija svih energija i u stvari jedna topla i lijepa cjelina. Jače, dakle, sa energijom zemlje i univerzuma. Da li ima pitanja nakon ovoga što sam Da li je sve... Ok, puno pričam pa onda... Ovo su orgoniti, neki od njih su moji, konkretno ova lijeva dva, znači triskelion, ovo što je na dlanu, i ova piramida ispod. Ovi ostali su iz različitih dijelova svijeta. Kod nas je to još uvijek novo. Koliko god mi vidimo na internetu da se to se unazad 10 godina kod nas radi, ali u svijetu je to nekoliko desetljeća, barem 50 godina se orgoniti izrađuju i ima ih prekrasnih stvarno, mašta nema granicu i služe različitim stvarima. Njihova namjena je različita, drugačija, da ljudi mirnije spavaju, da to ovisi o kristalima koji se stavljaju unutra, dakle sve je to u izradi. Mogu dalje ili ćete još malo to pogledati? Evo ima nekih zaljubljenika, mislim da je ovo Španjolka u pitanju, prekrasne orgonite radi. Ne, nisu ovi ostali njeni, ali toliko je zaljubljena da je ogromnu jednu piramidu napravila i ja uopće ne znam kako ju pokreće, jer orgoniti nisu baš lagani, pogotovo ako se rade od nekih, ne znam koliko, sad uopće ne znam koliko bi to kila bilo, ali ona bez toga ne može živjeti. I što, ako unesete orgonit u svoj život i njih nekoliko, vidjet ćete da će vas tjerati da još, jer ta dinamika energije jednostavno je prekrasna. Australija, evo ovaj lijevi sa lotosom unutra, prekrasan. Indonežani do toga, oni iscijeljuju, Indonežani iscijeljuju, oni jako rade na zdravlju i strašno su ljudi iz prirode, sve rukama rade, izrađuju, umjetnici su. I oni te orgonite u stvari koriste za liječenje. Vidjet ćemo kasnije. Sad ovo, točno ne znam koja je zemlja u pitanju ali ta osoba koja to radi, pratila sam njegov rad i inovativne stvari radi i tu su jako neobične i velike, jake energije. To stvarno treba, ne znam što se događa, jednostavno otvaraju vam se intuitivni kanali, vizije i to i onda ljudi napreduju u tome svemu. Vidimo u gornjem dijelu desnom, tu je obelisk, mislim, na različite načine se izrađuju orgoniti, ovisi kako intuitivno dobijete. Neki su ljudi, svi smo mi na duhovnom nekom putu, neki malo brže idu, neki malo sporije, ali svi mi idemo u istom nekom pravcu.
Pa eto, pa i organiti su ti koji, ako ste iscijeljitelji, onda će vaši organiti imati tu jednu. Jer dok izrađujete organit, jedna namjera i jedna intencija i jedna vaša energija ide unutra. Ako ste iscijeljitelji, ti organiti će iscijeljivati. Oni će imati tu tendenciju da iscijeljuju. Evo, pomažura biljaka, vidimo ih dole negdje na parketima. Mali adami za čas postaju veliki. Stari adami koji su, eto, jadni na umoru, oporavljaju se. Koriste se kao podložci za vodu. Voda mijenja molekularnu strukturu. To je dokazano. I to sam samo dokazala, vidjet ćemo kasnije. Isto, svi dokazuju po cijelom svijetu, pa sam tako i ja išla napraviti neke eksperimente. Zašto je tu vodu jako dobro pit, kao i sunčanu vodu? Zato što mi smo svi u polju, mi smo polje u informacijama i dobivamo te informacije. Da li želim informacije od olovnih cijevi iz špine, miješalice? Ne želim. Želim dakle nešto što će oplemeniti moje tijelo, što će mi pomoći u mom razvoju, a onda trebam vodu koja će, dakle tekućinu koju nosim, koja će prenijeti informaciju mojim tekućinama u tijelu, da to bude energija zdravlja, znači informacija zdravlja i informacija pozitive. Dakle, ili ću je sunčati ili ću je staviti na organitni podložak da promijeni molekularnu strukturu i da ta informacija bude, dakle da dobije organsku informaciju. Evo, ima različitih zaljubljenika u to sve. Ja radim, ovo su moji dole, radim i te medaljone oko vrata, mislim ono što se može i za ključeve, kako god. Možete čistiti kristale na njima, znači napravite tipa manjih posudica, kristale normalno stavite unutra, ne morate ih ni sunčati, ni čistiti pod vodom, ni ništa, jer jednostavno generira se ta energija, ona jednostavno, ovo isto moja piramida, ova desna. Sad je u udruzi dole mišićne distrofije, zašto se nešto izdogađalo, jer jednostavno oni naprave jedan moving onako malo jače i sve ide u onom smjeru u kojem treba ići. Pa sad, je li to nama pasalo ili ne, ali krene u nekom određenom smjeru gdje bi trebalo. Evo, Indonežani recimo koriste ovo gore, djevojka, gospođa koja leži, oni koriste za iscijeljivanje i jako lijepe rezultate imaju. Moji iz obitelji, isto tako i neki prijatelji, bolovi prolaze, mislim ja ne želim pričati umjesto njih, ali evo, rade drugi narodi. Oni koriste i ove specijalno naprave, ne znam kako bi to nazvala, gdje male palice, gdje je točno bolna mjesta i to tretiraju, na koji način, sad nisam išla u to. Možete meditirati okruženi organitima, meditacija je jača, pojačana je. Isto tako možete i spavati, ali tu treba biti oprezan. Organiti koji su pod krevetom ne trebaju stajati na sredini. Dakle, stavite ih, ako ih imate, stavite ih u rubove, u čoškove kreveta, ispod, negdje na pod, malo dalje. Pogotovo ako imaju špicu gorskog kvarca u sebi. Ona reže prostor. Pa tako, to nije negativno, nije negativno, ali bolje je da onako, neka to bude malo dalje od nas, ipak, da, ali treba biti oprezan, treba dosta stvari znati o tome. Mislim da je odgovorno raspitati se prije nego što se stavi na sebe nešto ili u prostor, što je to, kako to radi, od čega se sastoji, jer sve ima svoju funkciju. Evo, ljudi u nekim zemljama meditiraju, rade te neke konstrukcije piramida i koje na svojim rubovima imaju organitne, dakle organitne piramide. Pojačano je, sve je pojačano, jače su te meditacije. Sad, u cijelom svijetu imate izradu istraživanja, imamo vrt koji kad nema organita ima mali prinos, biljke su kakve jesu. Međutim, kad stavite organite, porazmjestite po toj površini gdje imate, ne znam, salatu, nešto biljke, one će puno bolje, vegetacija će puno bolje rasti i uspijevati.
Neki ih ustavljaju u zemlju jer na taj način pomažu. Imaju vjerovanja svoja da pomažu majci zemlji da se oporavi, da ta energija bude još jača. Znamo da se danas jako puno faktora ima u stvari koji narušavaju ovo naše zemljano magnetsko polje, mislim tu njenu auru, zemljinu auru i u stvari to treba pomoć, treba čuvati, treba pomoć zemlji da i nama bude bolje na kraju krajeva. Evo tu pored cvijeća je isto neko zapiknuo organit. Životinje, djeca jako vole organite i odmah idu k tome zato što isto su pozitivni kao i ti organiti. Jednostavno, to je sinergija, rezonantni su međusobno i odmah osjete to. Organiti se rade u cijelom svijetu. Afrika, evo ja sam stavila gore kao kontinent, Afrika je skoro pa potpuno prekrivena organitima. Čak oni su ekspedicije cijele imali i u vodu ih stavljali, po rijekama i svuda ih trpali. Sad iza toga stoji jedna priča još velika, ne bi zadirala u to sada, ali evo možete izraditi organitnu posudu u koju se može zasaditi biljka. Naravno nema odvoda, ali možete staviti plastičnu posudu u koju stavite zemlju pa onda to bolje raste i tako. Tako, htjela sam u stvari pokazati da u svim dijelovima svijeta se organiti izrađuju. Ljudi su shvatili njihovu vrijednost, da sa malo truda u stvari u svom okruženju imaju nešto što generira pozitivnu energiju i to je super. Jer danas vam se sve mora priključiti, prikopčati u utičnice, ne znam, stalno se troši nekakva energija. Oni ne troše ništa što je tipa, ne znam, iz zidova i nešto što ćete platiti, nego jednostavno vuku tu negativnu energiju i pretvaraju pozitivnu. Ovo su ispitivanja koje sam ja napravila. Dakle, držala sam na organitnom podmetaču vodu gdje su se pojavili mjehurići dole ili fotoni. Isto tako, ova bijela boca je bila na suncu. Plava je reagirala jednako kao i bijela, imala hrpu mjehurića. Evo, gore plava, čisto, ja ne znam, sad tu se malo vidi, zato bi bilo ljepše da je veliki ekran, ali to je to. Drugi niz slika sa ovim organitom. Ovaj organit u sebi u vrhu ima piramidu od žada. Da, tako je, piramida od žada. Bio je ispod pretinca, dakle onog frizera. Stavila sam čašu vode unutra da vidim koja će se to, mislim šta će se formirati na kraju kad se to zaledi ta voda, koji oblici će se pojaviti s obzirom da je u vrhu, rekla sam, stožca piramida. To spada u neku svetu geometriju, sad tu bi trebali isto ići malo do Egipta i ne znam, pa ćemo to sačuvati za neko drugo vrijeme, ali čuli ste za, mislim da se zove doktor Masaru Emoto, za one kristale koji kad vodi govorite lijepe riječi, da u stvari se formiraju jako lijepi kristali u vodi. To ste čuli, da. I kad je govorite loše, onda se formiraju ružne stvari. Moj eksperiment je dokazao, barem meni, a eto sad i vama dokazuje, da se, iako malo nepravilno, formirala šesterokutni kristal, koliko god je on pun, jer moramo znati, to su stari frižideri, pa tu sad imate još hrpu metala koji priječe. Zato nije savršeno, ali pokazalo se neki oblik svete geometrije. Meni je to već bilo dovoljno. Sljedeći niz je u stvari sa aparatom koji, tako istražujući po internetu, ne znam kako se zove aparat, uglavnom naručila sam ga preko eBaya i laptop, ruke na laptopu, sad ovako, pošto mi većinom radimo s tim laptopima, nezgodno je što držimo ruke na tome. Zašto? Zato što imamo žile, imamo tekućine koje primaju informacije s tih laptopa. Ja mislim da se to niko ne sjeti.
Meni je trebalo jedno vrijeme da uopće dođem do toga da u stvari mi primamo cijelo vrijeme loše stvari. Naše tijelo crpi loše stvari i naše tekućine, naša krv u stvari dobiva svakodnevno loše informacije. Pa sam pokušala napraviti nešto što mi neće ometati u radu, a da je znači tanko i da je dovoljno jako. Tu su male špice gorskog unutra i baš neki kristali koji su protiv zračenja. I pokazalo se da na aparatu ravno 0,00. Nema više nikakvog zračenja. Dakle, kad se to stavilo, moje ruke kad ja držim na tome ne primaju nikakve više loše informacije. Tako da i o tome bi trebalo razmišljati. Jer, kažemo, okruženi smo, strašno smo okruženi negativnim zračenjima i frekvencijama. U vrtu ja sam napravila jedan cloudbuster, to jest orgonski, to jest orgonitni top, nazovimo, koji pomaže da se, pošto dobivamo i koje čega odozgora, da ne pričam sad o chemtrailovima i ne znam, to je sad opet neka zasebna tema. Nebo koje je bilo prilično oblačno i štraftano i hrpu toga je imalo, pokazalo je jednu sasvim onako ljepšu energiju, sve se to pretvorilo u nekako čudno ljepše. Raščistilo se, pročistilo, nebo se pročisti. Mislim, taj dio gdje se ja nalazim, u Rijeci pada kiša, meni nakon 3 dni ne. Pa sad, na tom dijelu gdje sam ja. Pa, ne uvijek, ali onda kad je kiša izazvana neprirodnim stvarima, onda ja nemam, a vi imate kišu i tako. Onda, recimo ova donja slika, tu su Adami i oni mali kućni orgonitni top sam napravila i on je, biljke uživaju u tome. Pa, to su moji, da li imate pitanja u vezi toga? Skepsu, prigovor, nešto, argument. Čega se to? Mislim, ja sam izradio na tako malo. Od bakra i od smole. Dobro. A slično je ovako. To, malo sam par sam manjih izradio i par većih, ajde. Tako da ih imam u sobi. Da. Dobro, super. Treba ih što više raditi. Treba ih raditi, ali to... To su dakle moje ispitivanja, a ovo su svjedočanstva. Prva riječka radionica, to jest ja ju zovem Riorgon, orgonita, održana je 13.1.2013. Zanimljivi datum i to mi je tako dobro. 13.1.2013. Ljudi koji, bilo nas je, ne, sa mnom 7, dakle sudionika i sudionica. I svi su nakon toga imali realizacije, pa ja ću sad, ako vi ste već počeli čitati, ali dobro, jedan od njih me je pitao da li orgonit postavljen u spavačoj sobi može uzrokovati smetnje kod spavanja. Šta on uzrokuje? Ajmo vratiti nazad. On radi dinamiku energije u prostoru. Znači malo je ubrza, malo je za valove nastanu, malo za talasa. I dogodi se u stvari da one blokade koje mi imamo malo se pojačaju. Kao da vam čupa. Ako vas boli kičma, na tom mjestu vas malo pojačano boli. To će trajati dan, 2, 3, ali će proći. I to ode. I to jednostavno se mora pročistiti jer je takva tendencija, intencija orgonita. Dakle, orgonit čisti prostor i sve što je u njemu, pa tako i nas. Ako imamo blokada, svjesnih ili nesvjesnih, on će to počistiti. Za to vrijeme možemo imati laganu glavobolju ili nesalnicu ili neke bol negdje, međutim kad se pročistimo prođe, u pitanju je nekoliko dana. Mi se naviknemo na zračenje, dakle na ona štetna zračenja, mi se naviknemo bez problema i uopće ne vidimo da nam nešto škodi, a onda dođe orgonit koji to zaustavi i mi odjedanput osjećamo promjenu. Tu je sad ta zbunjenost kod ljudi, zašto sad me boli više nego prije. Onda jedna djevojka koja je u studentskom domu bila, imala je cimericu, 2 su bile
Imale su tulume iznad glave i ispod, dakle kat iznad i ispod i nikako nisu imale mir ni za učiti ništa. Ali kad su došli orgoniti, nekoliko su ih napravile i kad su došli orgoniti sve se smirilo. I ove djevojke gore i dole, svi su bili mirni i puno bolje su spavale, više su se odmorile, manje sati sna je trebalo. Sljedeća sudionica je primijetila da se životinja, dakle mačka, kućna ljubimica, da stalno se baca po tom orgonitu. 2 mladića s Krka, jedan nije ništa primijetio, ali uglavnom više mu se nije dalo jesti meso i postao je vegetarijanac. Pa eto, ali ništa mu se nije dogodilo, tako je rekao. On je čekao da se nešto dogodi, ali je u stvari donio neke pozitivne odluke u svom životu. I uopće nije znao otkud je to sad došlo. I sad, znači to je bilo 2013. Sada je 2017. Nema dugo na Facebooku. On objavljuje prijateljima kako je sad vegetarijanac, već ne znam koliko, i da stvarno ne znam što mu se to izdogađa. I ja mu ponovim, ja mu copy-paste napravim to, jer mi je poslalo to, svi su mi poslali svoj tekst. I ja mu napravim copy-paste i rekao, vidiš sad zašto si postao vegetarijanac. Zato što si sudjelovao u toj radionici, napravio si više orgonita, postavio si onako viskom smo odredili gdje će ih postaviti. I nastala je jedna lijepa energija u prostoru i on je jednostavno išao u smjeru, moramo znati da u stvari mi krenemo dalje u smjeru u kojem trebamo ići. Jer smo cijelo vrijeme ometeni, mi smo stalno u stresu, u frekvencijama, nekad uopće ne znamo kamo trebamo ići. Što mi trebamo raditi? Za ništa nemamo vremena na kraju, sve nam je krcato i onda odjedanput, pa da, dobili smo ideju, gle, ovo bi trebalo, ovo bi baš bilo dobro napraviti, a u stvari to je to. Nešto nam je otvorilo, riješilo nas tih blokada i u stvari orgonit je malo poravnao, izbalansirao te energije i mi smo intuitivno ovo je dobar smjer, tu ću ići. Poslije ću vegetarijanac, ne znam, maknut ću mlijeko, neću šećere koristiti, tako, mislim, ko zna šta će biti. I sad ovdje imamo jedan slučaj. Nikoli je rekla recimo da se ona je iznimno htjela, voli sve jako svoje roditelje i majka ima problema, sindrom nemirnih nogu. Ja to zovem spazam. To su spazmi po noći, stalno ima problema s tim, nikako žena da se naspava. A suprug joj ima jake bolove kičme. I sad, pošto smo viskom, ona meni nacrtala, napravila mi je tlocrt, ja sam viskom odredila da se nešto nalazi preko puta njihovog kreveta, dakle ovako kako je prozor, tu im je krevet, prozor, iza prozora, šta se u stvari, pošto je privatna kuća, nalazi se šaht, dakle prolazi kanalizacija ispod. I onda sam određenu orgonita napravila, znači to se sve viskom ja odredim, šta ide unutra, što će biti efikasno. I postavili su se orgoniti, nekoliko orgonita, 3 ili 4 orgonita, oni su međusobno se povezali, napravili mrežu u sobi. Šta se dogodilo? Evo, orgoniti se nalaze u sobi roditelja i za sad ima svakakvih promjena, uglavnom pozitivnih. Oboje tvrde da puno više sanjaju, i to citiram, svakakve budalaštine. Ali se tijekom dana osjećaju puno mirnije, što i ja primijetim, jer mama više ne šizi toliko. Mama tvrdi da odmah zaspi, što je prije bilo nemoguće jer ima takozvani sindrom nemirnih nogu, a kad se ujutro probudi kaže da je odmorna i nema osjećaj odumrlosti od struka na dolje. A tata tvrdi da ima grozne bolove u mišićima. Da, nadam se da je to prolazna reakcija uslijed čišćenja prostora, kao što je i rečeno. Eto, toliko. Tako da možemo se puno pomoći. Evo sad Bojan je vratio na to da u stvari je imao bolove, ali eto prošlo je. I zadnja sudionica, ona je spavala manje, budi se odmorna i brže zaspi. Evo, to su svjedočanstva ljudi, ima ih u ovih nekoliko godina, ih ima jako puno. Čak i neki dan, ali nećemo sad Moja majka ih osobno stavlja na mjesto bola. Ja ih uopće ne stavim, ja ih zaboravim staviti po sebi. Ali ona to stavi na mjesta gdje ju boli. Tako da i brzo prođe. Dakle, ajmo vidjeti šta u stvari orgonit, kako on to radi. Dakle, rekli smo, kod nas su hrpa frekvencije. Evo sad smo okruženi. Mislim, ovo su harpovi, ti ekrani. Sve to zrači. Naš je mozak električan i mozak i srce
Mozak prima sve te frekvencije. Pošto smo 92-94 podsvijest, mi uopće ne znamo šta se tu događa i šta naš mozak sve prima. Da bi dakle sve te negativne frekvencije i to ublažili, tu negativnu energiju iz okruženja, organit upravo zbog svoje slojevitosti transformira tu negativnu energiju u pozitivnu. Sad, kako se to događa? Pozitivni ioni koji se nalaze u prostoru, oni se zovu pozitivni, ali moramo znati da su to negativni za nas. U principu to su plusići, ali su negativni za nas. Zbog metala koji je sitan dole u organitu i u slojevima stavljen, događa se kaos. Ti svi ioni od jedne strugotine do druge se odbacuju međusobno, mislim, koliko toga ima unutra, i tu se stvara kaos. Ako je dobar metal, ako je dobra ta piljevina, strugotine metalne, od kvalitetnog materijala, bakar, bronca, mesing, ne aluminij. Zašto ne? Zato što on izvrsno prenosi upravo frekvencije koje nama štete. I to nikako. Željezo, da. Plavi čelik i čelik. Ok. Pa sad nisam ulazila. Ja sam istražila ovo što je mene interesiralo, pa sad... Treba se upoznati, da. Bakar je divan, on ima transcendentalna svojstva još od vrijeme Egipta. Da. Ali bronca isto, bronca i mesing su u stvari legure bakra. I to je... Da. Je, i ljepše. Tako ima jedno onako. Dobro. Dakle, taj kaos, ako je dobar materijal unutra, kaos će biti snažan. Zašto nam je potreban kaos? Zato da izboj iz organita, taj orgon koji izbija van, da bude jak, da ne bude slab. I da imamo 10 organita, nije dovoljno jak. Dakle, da imamo 2 organita, ali da su jaka, snažna i da mogu povući sve što treba iz prostora. Dakle, ide kroz to. Zašto slojevito? Zato što se ide kroz organski i anorganski spoj. Organsko je ovdje smola, ja bih rekla i kristali, makar mnogi kažu nisu kristali organski, ali meni jesu. Ja ne znam kako vi stojite s tim. Jesu, je tako. Oni su svjesnost, oni su živi. Oni su prvi na ovoj planeti, a mi smo, eto, ko što rekoh, već neki 4. po nekoj evoluciji, di smo. Tako da, iako malo znamo o kristalima, koliko god mi mislimo jako puno znamo, još uvijek nemamo terminologiju. Zato nemamo terminologiju, mi možemo samo osjećati. Žene su malo emotivnije, malo su perceptivnije, bravo. Tako da nam je potreban dobar kaos, dobar metal unutra da bi taj izvoj orgona bio kako treba. U zadnjem stadiju, stupnju se stavljaju kristali da bi te energije bile finije i da bi dalo jednu boju toj energiji, ja kažem boju u stvari, da, boju, ne znam kako drugčije reći, da, to je ta terminologija što fali. Dakle, vorteks, vrtločno gibanje energije ide prema gore, procesi transformacije, znači on generira pozitivnu energiju. Da li ima pitanje? Da li je smjer od dola prema gore? Ne. Ili može biti? Ne, mislim, kupi sa strane, dakle, kogod njegova površina je, on će uvući, dakle, uvuče u sebe i izbacuje van. Mislim, nema... Jednostavno, da. Da. Da li imaju pitanja u vezi toga još, djevojke? Ako ja nešto ne spomenem, a vi mislite da bi možda trebalo, recite mi slobodno, ovo bi trebalo malo interaktivno biti. Makar ja puno pričam, ja nastojim stvarno objasniti stvari, ali ako nešto slobodno pitajte. Da li je bolje kojeg je oblika ovog? Da li je bolje kad je
u obliku piramide, stožca, ovo što ste rekli, ili ja imam recimo privjeske poznate. Ovako, za početak, kad vam organiti dolaze, znači kad se vi krenete s njima družiti, ja ne bih preporučila piramide i bilo što ima oštre rubove. Dakle, tu imamo i neko, ajmo pokušati feng shui razmišljati da sve što je oštro sjeće prostor. Nema veze da li je to organit ili nije. Ali ajmo neke blaže. Dakle, uzimamo stožce, polukružne oblike. Sad, ovo što vi imate, ne znam sad kako izgleda, plošno. Potrebno je znati koji su materijali unutra, da ne stavljate aluminij na se. Sad ste vi mene podsjetili da sam ja zaboravila uzeti viskove, da se vi malo svi igrate sa viskovima. Ali dobro, da. Pa sve u redu ako je taj oblik, ali nećete piramidicu staviti. Da, okruglo, da, u redu je. Kažem, za početak piramide su, osim toga, za piramide i te osmorokutne, to bi trebalo imati određeno znanje. Znači da se one stavljaju s obzirom na strane svijeta. Ima tu više tih nekih ipak principa ili ti pravila. Pa najbolje je krenuti sa malim organitom, znači imati mali sa sobom u džepu, oko vrata, bilo kao. Makar ovo oko vrata je meni jako diskutabilno iz početka kao prvo. Zašto? Zato što tu vam je srčana čakra. I morate znati šta ima u organitu, a da stoji na srčanoj čakri. Ne ide sve. Postoje ipak neke stvari koje ne idu. Sad. Da. To sad. Zato kažem, kad uzimamo, svi mi volimo da je nešto estetski ili nešto, i drago nam je, bitno da ste s ljubavlju dobili. Ali treba biti oprezan u svemu. Je li tako? Da. Ili ima... Ma i to, da, i to. Ono kao kad dođemo kod kristala. Da, ma dobro, ali... Dobro, ja volim, ja sam analitičar, pa volim tako izanalizirati. Ja sam naučila da nekad treba pustiti intuiciju, nekad... Dobro, da. Ok, da, istina. Evo, da li je ovo jasno, da smo okruženi frekvencijama i da u stvari danas mi nemamo se s čim boriti protiv toga, osim s organitima. Mi se doslovno nemamo s čim boriti. Nas su sa svih strana okružili. U našim domovima, od uzgora, od uzdola, od svuda. Mi od svuda, iz zraka, mi nemamo, ja kažem, odstupnicu. Da možemo reći, aha, sad ću biti na miru. Niti jedna loša frekvencija mi neće doći. Mi to nemamo. Mi nemamo više gdje možemo pobjeći. Dakle, moramo se početi boriti s tim. Drugče ne ide. A jedino organite imamo. A i oni su dokazani. Možemo harp ukrasti. Šta možemo? Harp možemo ukrasti. Ukrasti? Pa da, nastaviti ga isto. Aha, da. Pa da. Dobro, Tesla je imao sasvim nešto drugo na pameti, ulazi to harpa, ali eto, uvijek postoje ljudi koji sve okrenu na nekakve koristi od novčanih, to ne znam čega, bez savjesti. Sad ljudi čuo za harp, ne znam, samo spominju. Ja ne znam, da li ste čuli za harp? Dobro. Ali nećemo sad o harpi pričati, jer je to je pak priča za sebe. Ali samo kažem da moja ideja bila, kad sam se počela s tim baviti, da u stvari mi na području Kvarnera imamo što više, da dobijemo što više organita, lijepih, pozitivnih, kvalitetnih organita, da svaki dom ima barem jednog, da se oni svi lijepo umreže, jer oni imaju veliki domet, da se svi lijepo umreže i mi u stvari šta dobijemo? Jednu krasnu kupolu iznad Kvarnera i ovi nam od uzgora ne mogu ništa. Što god se dakle događa, bilo kakve frekvencije. Mi imamo pozitivnu kupolu. Vi to gledajte kao science fiction. Mogu vam ja sad zvučati ovako ili onako. Ali
stvari su otišle stvarno davno prije u krivom smjeru. I to treba se sad zaštititi. Da. Dakle, moja ideja kupolu napraviti, Kvarner prekriti sa orgonitima. Čak smo išli i po gradu i okolo i po šumu i šta znam i stavljali orgonite svuda i u more i to da bi se, mislim, ja sam na plaži i podiže se more usred podneva, mislim, počnu jake struje i ne znam, mislim, to su frekvencije, to je molekularna struktura narušena. Odjedanput se na obali, pri obali dolaze, to više nije meduza, to je ko zna koje stvorenje koje uopće nije ni poznato i iz ko zna kojih dubina, jer sve je uznemireno od tih frekvencija. I onda imamo na kraju poplave na jednoj strani, potresi tamo, namjerno ili nenamjerno, ali situacija je izmakla kontroli i jedino što možemo pokuša se zaštititi. Dakle, od kud je sve krenulo? Od pisanja povijesti, od Wilhelma Reicha. On je bio psihoanalitičar. Mislim da je učenik bio Sigmunda Freuda. Radio je sa ljudima. Pokušavao iscijeliti njihovu psihu, ali bilo je tu i fizičkih oboljenja. Napravio je organski akumulator. To je ovo na lijevoj strani što je crno-bijele dvije fotografije. Evo i on je na fotografiji sa nekom ženom. Stavljao ih je u to, dakle sjedili su prvo sa biljkama, pa sa životinjama, pa sa ljudima. Taj organski akumulator je bio u nekih, ako imam dobru informaciju, u nekih 12 slojeva organske i anorganske tvari. Znači, organski pa anorganski. To ćemo vidjeti i kod današnjih organita, dobro nema 12 slojeva, ali da se ostala je ta slojevitost zato što se generira bolje, jače. Međutim, dakle i on je prvi znanstvenik koji je uistinu na znanstveni način dokazao postojanje te organske energije. To je kiči, prana, različito se to zove. To je u stvari, ja ću sad nazvati to pravim imenom, to je u stvari orgazmička energija univerzuma. Dakle, to je energija kreacije. Ona je kreativna. To je energija koja rađa. Nema tu, nezaustavljiva je, kao što slikari slikaju po platnu, to je jednostavno ta vrsta energije. Nemojmo to stavljati u naše mentalne okvire. To je baš kreativna energija. Dakle, on je dokazao postojanje upravo te energije sljedeći principe obrnute entropije. Sad, što to znači? To znači da se u prostoru elektromagnetsko zračenje ponaša dvojako. Znamo kvantna čestica, val, kad promatramo, onda je čestica. Dakle, sve smo mi to čuli, ali sad to treba povezati. Molim? Onda je val. Da, kad ne promatramo, da, imate priče su zanimljive u vezi toga. Dakle, zračenje se ponaša dvojako. Dakle, on je to tada isto dokazao. Jedan te isti princip odražava se, dakle, na dva načina. Znači, čestice ili val. Jača organska energija, to je isto vrlo znakovito za orgonite, da jača organska energija, znači ako je on dobro napravljen, jak, privlači slabiju, odnosno negativnu, a zatim je pretvara u jaču pozitivnu. I to je jako dobro kod njega. I u stvari drugim riječima, ovo je sve, svaka natuknica je drugim riječima, kao što su nerazdvojni termini prostor i vrijeme. Po Einsteinu je to prostor, vrijeme, ista riječ, jedna riječ. I čine jedno stanje, tako obrnuta entropija, odnosno transfer, da se stvar pojavljuje na dva mjesta u isto vrijeme. Na bilo kojoj udaljenosti čine jedno istovremeno stanje. Malo je krležina rečenica, malo je onako zaprožvakat, ali jednostavno rečeno povući će, transformirat će i dat će još više pozitivne energije. Ove sličice tu dole, organskog akumulatora, to je iz Britanije, gdje ljudi dan danas kupuju. Toga ima za kupiti, ne bi vjerovali. Ljudi kupuju te organske akumulatore, sjedaju u njih i mnogima je dobro. Sad, organski akumulatori imaju manu.
a to je da ako su u negativnom okruženju, znači ako vi organski akumulator stavite pored trafostanice ili svog frižidera ili ne znam, dobro nije usporedivo, ali ipak, taj organski akumulator, on kupi energiju iz prostora, dakle negativno, ako je negativna energija, i unutra generira još jaču negativnu energiju. On ne radi što organit radi. I to Reich nije mogao riješiti. Tako da, ali je ljude isiljivao tako da je te organske akumulatore stavljao u energijom lijepa područja, dakle šume, planine i to. Onda je ta energija koja se uvukla bila pozitivna, pa je još pojačavala se pozitivno. I ljudi su se uistinu isciljivali. Neka svjedočanstva postoje da su i tumori nestajali nakon nekoliko samo boravaka, par sati u tome. Ono što je napravio, mislim da je Nevada u pitanju, nisam baš sigurna, isto tako napravio je Cloudbuster, odnosno organski top, sa nekim cijevima. I ja uistinu ne znam, nemam informaciju što bi to točno bilo u tim cijevima, znam što je danas u Cloudbusterima, to je SCB-ima koji se rade kod nas i mislim u svijetu, mislim općenito u današnje vrijeme. To se radi sa bakrenim cijevima u obliku, u temelju je u stvari veliki organit koji u sebi ipak ima puno više metalnih strugotina i koji ima kristale, a u tim cijevima se nalaze u samom dnu, znači pola je ili dio u smoli, a dio je u bakrenoj cijevi, špice gorskoga, dakle to su terminirani kristali, da bi te cijevi, taj organit u stvari generirao izbacivao pozitivnu energiju i rješavao sukobe, nazvaću ih na nebu. Sad, šta je on radio, šta je Reich radio? On je dovlačio, u stvari nije dovlačio od nikuda, nego je balansirao energiju u prostoru i u stvari nastala je kiša tamo gdje je nije bilo. Dakle, neprirodno isušena područja su bilo neprirodno isučene. On je u tim područjima u stvari izazvao kišu da se priroda obnovi. I tad je već u stvari se vidjelo da su sve što je to organski akumulator, topovi i to kasnije tek organiti, da u stvari balansiraju na taj način da dovedu u jednu prirodni balans, prirodno stanje. Da li mogu još nešto objasniti u vezi toga ili je to... Da li sam pojasnila? Da li je bar... Dobro. Nakon Reicha dolazi doktor Kozirjev. On je Rus. Možda znamo, možda ne znamo, ali Rusi su izvrsni. Imaju jako napredni su. Pa je taj doktor Kozirjev uredno sve što je Reich radio, on je napravio od početka do kraja na isti način. Sve to lijepo ispitao, dokazao i napravio još svoje neke dokaze, eksperimente i rekao je da, ta stvar radi. Iza toga dolazi Karl Weiss koji u stvari radi, prvi smanjuje tu priču, taj organski akumulator smanjuje na veličinu organita. I kaže, ok, to možemo sada u slojevima napraviti, mora biti organski, anorganski i bit će u redu. Taj taktički organit radi bez ograničenja, za razliku od organskog akumulatora u ono vrijeme. Ovaj radi bez ograničenja, dakle on radi non stop. Vijek mu je neograničen, to je smola. Mislim da je brodska. To ne možete razviti. To je pitanje kada to uopće će se razgraditi ili ne znam što. Dakle, on će postojati daljnjih 90 godina sigurno. I deadly organ radiation, dakle, negativnu energiju pretvara u pozitivnu uvijek. Iza toga dolaze Don i Carol Croft, Don u stvari to je bračni par, koji dodaje kristale, pošto je Carol osoba koja je kristaloterapeut i puno s tim radila,
Ona je rekla, pa dobro, mislim, moramo znati da je to razvijena intuicija i sve, pa ajmo staviti sad kristale u organit. Tu se sad podiglo puno toga. Pojačano je djelovanje, veći je radijus djelovanja. Može se raditi namjenski, s obzirom na vrstu i djelovanje kristala, i nije potrebno čišćenje kristala koji su u organitu, ne možete ih čistiti, ali nije potrebno zato što se oni non stop pročišćavaju. I kad stavite organit pored kristala, to je kristale pored organita, oni će se čistiti. Dakle, ne morate ih u vodu na mjesečinu ili ne znam. Dakle, to je ta kombinacija. Sad ja sam htjela ono malo, ne znam koliko je vremena išlo. Organska energija i radiestezija. Pošto se ja bavim i radiestezijom, to sve stavljam u prostor. Meni je potreban tlocrt, ja ne dajem organit samo tako, da se to drži bilo gdje i ne znam. Jako me zanima kamo ide. I onda se počne sa neka prihvatljiva terminologija, kao da li će organit raditi. Svi organiti rade, bez obzira kakav je materijal unutra. Oni svi funkcioniraju. Sad, koliko jako, na koji način, to je sad druga stvar. Prihvatljiva terminologija i pitanja su koja je jačina njegove aure. Organit ima auru. Moramo znati da sve, i ovaj stol, i je sve u stvari zračenje, frekvencija. Sve ima svoju frekvenciju. Svi izričaj, ja, vi, svi izričaji u ovom prostoru imaju svoju auru, svoju frekvenciju, svoje zračenje. Dakle, koja je jačina njegove aure, znači dokuda će njegovo djelovanje ići od organita, to je prihvatljiva terminologija. Koliki je njegov radijus, dakle jačina aure, radijus, na koji način ćemo ga koristiti, koliki je njegov potencijal i trenutna jačina, jer to znači sljedeće. Ako vi stavite jaki organit na mjesto gdje je labavo zračenje, malo zračenje, ništa nije. U redu, on će raditi krasno, divno, ali nije iskorišten, ne radi punim potencijalom. Bolje ga je staviti na jače mjesto zračenja. Dakle, tu sad imamo dva pojma, radijus i aura organitnog uređaja. Ja ću sad pročitati. Radijus organitnog uređaja obuhvaća daljinu na kojoj se energetski izražaj, odnosno energija organita očituje. To polje uključuje sve ostale energetske izražaje koji se u njemu nalaze. Pozitivno djelovanje organita u tom polju uslijed međusobne interakcije može biti neutralizirano, umanjeno, pojačano, ali teško da će ostati nepromijenjeno. To znači, ako imate nešto što jako zrači ili trafostanicu preko puta i sad vi stavite tu par organita, ne znam, onako srednje jedne jačine, i sad mislite da ste, ok, riješila sam stvar, pa ne baš. Zašto? Zato što ta trafostanica ima jako zračenje. Nije svejedno da li zrači naš ruter ili trafostanica. Razlika je. I moramo onda i količinski, dakle da bude neki ekvivalent u snazi, moramo na taj način i razmišljati. Sad, aura organitnog uređaja je polje u kojem se najjače očituje njegov energetski izražaj. I to je njegova snaga organita. Dakle, to je snaga organita. Njegova aura. U tom polju također dolazi do interakcije s drugim energijama, ali u ovom polju organit najjači. Njegova snaga ovisi o više faktora. Ja sad samo čitam. Energija, intencija, namjera s kojom se izrađivao, frekvenciji svih njegovih dijelova i njihovoj energetskoj usklađenosti. I dakle, ono što smo rekli, jaki kaos u njemu ima za posljedicu jaki izbačaj pozitivne organske energije. A slabi kaos, ako se slabim materijalom rađen, imat će za posljedicu slab izbačaj pozitivne organske energije. Da li je to, jer ja znam da se vama ovo čini kao, možda nekima kao science fiction, mislim, čemu toliko filozofiranja oko toga, ali radi se o tome da to je veliko područje, nije to samo komad nečega, pa ništa se tu ne događa zato što ja ne vidim. Naše oči su nesavršene, mi ne možemo vidjeti te stvari, ali to ne znači da ih ne možemo osjetiti. Koji su nam materijali potrebni za izradu organita? Metalna strugotina, dakle radi se, najčešće to ide 50-50%. Znači da 50%
bude metalne strugotine i 50%, naravno ne možete se toga držati jer ovisi od oblika, ako je piramida u pitanju ili u gornjem dijelu sužava se, naravno da onda će dole biti malo metala, izgledat će da ga ima malo, ali u stvari ga nema malo nego puno zato što je dole šira. Pa ta količina, volumen ide u širinu. Pa je to malo onda, da, na to treba obratiti. Dakle, bakar, bronz treba obratiti pažnju. Bakar, bronza, mesing, plavi čelik i čelik. Smola 50%. Sad tu imamo nekoliko vrsta. Radi se od epoksi, polijesterske, kolofonija, to je borovo smola i karamela. Mana, karamela i kolofonije, ne, prvo ću reći dobre stvari, to su prirodne smole i izvrsne su, jako su dobre, ali radi se o tome da njih ako ostavite na toplom ili pustite da ih sunce malo grije, ili ne znam, ja ne znam što ćete imati od toga, jer on je mekan i mijenjat će oblik. Evo, to nemam iskustva, ali dobro. Da, i mislim da je komplicirana ta kolofonija za prvo dok se zakuha. Mogu da stoji u kalupu, recimo, nekako. Kakav kalup mora biti za to? Staklo ne može, to bi pucalo sve. Ne, staklo može. Što može? Da. Onako vruće, kipuće, ljeva tu. I može, i ne puca ništa. Recimo da ostane u kalupu. Znači, čim se on izvadi, on je dosta to krhko. Da, nema fizičku postojanost. Da, inače to je najzdravije. Sad, epoksi. Između epoksi i polijesterske razlika je, osim u cijeni, epoksi je puno skuplji od polijesterske. Međutim, ja sam više za polijestersku. Zašto? Zato što polijesterska radi kristalima i metalima, ono što epoksi nikad neće. Jer epoksi je, tako je, epoksi u stvari samo skameni se oko kristala i metala. Vi dobijete kao nakit. Znači ono samo obuhvati okolo. Ovako. A polijesterska, ona stisne. Kad ona stisne, dolazi u kristalima, ne u svima, u kristalima do piezoelektričnog efekta. Piezoelektrični efekt u stvari je, kristal mijenja molekularnu strukturu u tom momentu i jači izboj radi. Tako da je to... sad taj piezoelektrični efekt, kako možemo, njega imate u printerima, printer kad baca boju van, to je piezoelektrični efekt. Kad imate upaljače, kremene, to je piezoelektrični. Ovdje neće frcat varnice, ali će energetski izboj biti jači. Zavojnice, bakar, srebro, zlato, sa zlato, naše tržištu žice, to je isto upitno, ali bakar. Da, bakar i žice imamo najviše i to je, nemojte kupovati ako uopće, ako se budete bavili s tim. Dosta ima onih aluminijskih žica, to nije najsretnije rješenje. Kalupi su silikonski, metalni, stakleni, plastični. Plastični znaju, ako je loša plastika, pošto smola nakon nekog vremena mora polimerizirati, ona se zagrije kad je pri kraju izrade organita, ona se zagrije i ta plastika sraste sa smolom ako je loša. Ako je čvrsta plastika i glatka plastika, to je druga stvar. Silikonski su najbolji, metalni isto tako, ali su osjetljivi jer ne može se prati s njima jer ostavljaju, ako je oštra spužica, ostave redove. Zašto vam to govorim? Zato u slučaju ako se neko bude bavio da tu ima puno zamki, stakleni rado puknu, pa na kraju od čaše za martini ili nešto ostanete bez onog postolja dole ili tako, mislim, ili želite da izađe van i onda vam pukne. Svašta se tu može dogoditi. Dodaci su boje, školjke, pužnice. Naravno, pokušajte prirodne boje, ne znam kakve su za... U stvari ne znam, ne tempere i ne znam kako gluposti, nego prirodne boje, jestive. Da, prehrabene, bravo, da, nisam mogla, jer ja ne pečem pa onda. Školjke, pužnice, zašto tu je isto sveta geometrija, brojevi, biljke, recimo u Africi jako puno ostaje, kako oni to zovu te organite, muti, ili ne znam kako zovu te organite, gdje oni stavljaju biljke od začinskog do, ne znam,
Oni imaju poseban odnos sa prirodom ljudi i na taj način i organite rade, tako da ti organite valjda imaju neku, ne znam, alkemiju u sebi, ne znam, mirise, evo. Mnogi stavljaju lavandu, misle da će mirišiti, ali ne miriši, ne. Onda imamo pribor, sad tu rukavice, štapići, zaštitna podloga, papirnati ručnici, plastična posuda za miješanje smole, ulje. Tu sad ulje može biti prirodno zašto ulje, pa za namazat te kalupe da se ne bi zalijepilo kod nekih. Meni je najbolje silikonsko, zato što je ono pouzdano, jer ne znam koliko prirodno ulje stoji, može stajati ako ga ja kupim, komplicirano. Silikonsko je najbolje meni, pa onda znam što sam kupila. To je to. A ovo su metali, rekli smo bakar, bronca i mesing. Prema istraživanjima, i tu je Kirlianova kamera koja u stvari snima auru. Aure metala, dakle metali su snimljeni. Mislim da je moglo se vidjeti i na rubu znanosti je bilo o tome. Kao što i biljke, one koje su uzgojene organski ili nekako drugačije, s pesticidima, imaju različito zračenje, isto tako i kuhano povrće ima različito, mrtvo zračenje. Tako i metali imaju različito i u skladu toga bi se trebali bi se raditi orgoniti. Dakle, trebamo kvalitetne metale imati u tome. A pošto do bizmuta, zlata i ne znam što, baš nećemo to stavljati u orgonite, nemamo toliko. Pa ja sam se osobno opredijelila za tu broncu, bakar, broncu i mesing. Evo, ovako izgledaju, recimo ovo je orgonit na sredini dole i desno je njegova aura kad je Kirlianovom fotografijom snimano. I isto tako ono u ruci što drži mali power buster, to je prilike ovakav. Dakle, onim kristali. Sad tu treba i kristale poznavati, otprilike, barem one s kojima radimo. Imamo ovdje kristaloterapeuta. Bavite se s kristalima? Terapeut sam, ali... Kristaloterapeuta, rekao. Da. Neće se. Dobro. Da, onda znate koliko je potrebno u stvari znanja u vezi svega toga, da ne radimo na pamet neke stvari, da ne radimo disbalans, nego da imamo balans. Mnogi kažu da kristali neki ne idu s nekima. Ja bih rekla da ne idu samo onda kad ne idu sa nama. A u prirodi kristali s kristalima idu. To je sve prirodno. Sad je druga stvar, šta se događa ako vi stavite rozenkvarc i ne znam koji bi još mogao na sebe u svoju auru, pa se vama dogodi iznenađenje koje kakvo, onda znači da nije baš najsretnija kombinacija, ali za vas. A ne da kristali imaju nešto jedan protiv drugoga, mislim, to je tako, različiti ljudi različito tumače te stvari. Dakle, potrebno je znati i dosta o tome. Evo su zavojnice koje su korištene na različite načine. To otprilike sve sam ja radila. Tako da ima tu dosta posla, trebate imati alat za to, napraviti sve te fibulice i različite oblike zavojnica. Ili ima neko kakav? Pitanje smjera motanja u odnosu na smjer energije. Desno. Desno je... Pravilo desne ruke. Desno znači da ga motate da. Kako? I onda je energija prema... Onda se mota u stvari energija. Ja bih rekla ovako, samo trebamo obratiti pažnju kako naše čakre funkcioniraju. Znači naše čakre ne idu u obrnutom smjeru, nego idu, kad ja gledam, ovako idu. Znači vi kad gledate, ide vam u desno, tako kao sat. I na taj način spirale treba stavljati orgonit. Jer se usmjerava energija. Znači, otvara se isto kao i naše čakre. Evo, je li to bio odgovor? Ali imamo i suprotnu vrtlju čakre sa stranih strani. Da, ali to... Dobro, ali kad to primijenimo na orgonit,
onda da bi izbili van, dakle gore ili u prostor desno, lijevo, ne znam, onda vrtimo kako treba. Jer ako ide u kontra, onda energija ide prema dole. Da, to ne znači da će to u potpunosti, jedna spirala ne čini ko nijedna ptica proljeća, ali obratimo pažnju na to. Da, to je taj... Je to otprilike to? Da, mislim da pažljiv treba biti kod tih stvari. Doduše, primijetila sam da kod nekih organita, i to čak ovisi kod koga idu, ako se dogodi suprotna vrtnja, da čak ima razlika u spolovima. Barem po mom radiestezijskom istraživanju sa Viskom. Da ima... ali to nije, neću generalizirati, ovo nije sad generalizacija. Nekim muškarcima ide u lijevo spirala, nekima ide tako i ženama. Valjda ovisi koliko je muška ili ženska strana naglašena. Nisam ulazila u to područje, ali sam primijetila razliku. Primijetila sam da postoji, da je čak dobro ako je u kontra, a na vrhu je zavojnica. To se ne zna astrološki objasniti. Da čujem. Da čujem. Bavila sam se nekad, da čujem. Pa često puta muškarci imaju puno ženskih planeta, pa je onda ta ženska energija više naglašena, pa njima treba pojačati mušku, bez obzira što oni izgledaju muško izvana i obrnuto kod žena ista stvar. Znači, tu je tajna. Tako to se jako lijepo vidi astrološki. I to meni u stvari Visak odgovara. Ali tako, ja ga pitam zašto, ali nema zašto, on ne priča. To je to. Evo da, uvijek postoji neki odgovor, da. To je života jako vidljivo. Zato ta razlika, da? Da. Ovaj oblik triskeliona, to je iznad piramide, ovo što je plavkasto na dlanu, je po nordijskoj mitologiji kretanje sunca po nebeskom svodu. Postoji čak cijeli jedan pokret triskelion, nisam sigurna kako se zove, ali... Tako da, svi ti organiti mogu se raditi, evo, sa nekakvim namjerama, intencijama, zamišljenjem, maštom, ali sve to u njemu je pohranjeno što je u vama kad ste ga radili. A ne, to se vraćam nazad ili naprijed. Dobro, ovo su različite oblici. Ovi podložci za vodu, medaljoni, piramide, dakle mogu biti pločice, svakako se mogu raditi. Džepni, ovi mali. Sad izrada. Da, ovo predavanje zamislila sam ovako, možda sam to trebala na početku reći, da u stvari u prvom dijelu imamo jednu teoriju, a u drugom dijelu izrada organita, ako vas uopće interesira radionica i nešto, da. Ali možemo proći izradu organita u slikama, ne u neon film. Niko do sada nije snimao ništa. Da li vas interesira, da ćemo preći dalje? Da. Dobro, dakle, trebamo dobru pripremu. Znači, moramo imati kalupe, moramo se osigurati prostor, prekriti stolove, nabaviti štapiće, jer to ne možemo s prste gurati u smolu, pa onda moramo imati štapiće tanke s kojima ćemo namještati ono što nam je potrebno. Pa to sve je najbolje staviti na stol, dakle kristale i sve ono što će nam trebati oko kalupa. Svako pojedinačno. Evo, ovo su kalupi, dakle svašta mogu biti kalupi. Svašta. Za mafine, za kolača, to su taverbasteri. Onda možemo limenke. Limenke imaju izvrstan donji dio dno. Dakle, kad vi nju okrenete, popijete taj sad ili bacite taj sadržaj i okrenete ju, ima u dnu jedan lijepi prostor gdje se može, to je tanki medaljon, ali je jako lijepi, gdje se može napraviti privizak.
Samo i tu treba tehnika rezanja limenke i sve, zato što sve limenke imaju zavrnute rubove, taj rubić, i onda taj medaljon ne ide van. Dakle, kad dođe vrijeme da ide van, ne ide van, zavrnuto je. Onda morate s kombinirkama rezati tu limenku, ne znam, sa škarama. Sve što nešto izgleda, pazite da ne oštetite rub, i to je procedura. To je puno fokusa i strpljivosti. Treba i puno ljubavi za to. Molim? Ljubavi, da. Onda mogu se napraviti spiralice, pa onda to ostavljati u piramidu. Sa strane imate sve te, dakle, slika je kalupa, ko što na sredini su dvije piramide, kalupi piramida, okrenuti obrnuto, dakle svi kalupi moraju obrnuto stajati. Kad ih izrađujete organit, morate razmišljati kako on u konačnici treba izgledati. Dakle, krećete od njegovog vrha, znači od dna kalupa, to je vrh organita. I sa strane imate sličicu, pored kalupa, svih, dakle, stvari koje su izašle, svih organitića. Ovdje su lijevo medaljoni, čak i u ovim posudama koje su za sladoled. Imate u donjem dijelu, možete napraviti medaljon, taj koji u donjem dijelu čaše koja stoji na stolu. Šta je još? Ovo su silikonski, srce i ovaj zeleni cvijet. Evo, to su prilike neke piramide. Sad smola i katalizator kod polijesterske smole, koja ima jednu boju. Sad sam primijetila da ima i različitih boja, od smeđih, karamelastih do plavih, zelenih i ne znam kojih nijansi, onda nešto malo prozirkasto, a na kraju u konačnici one sve isto izađu. One na kraju budu iste. Samo ih dobro treba miješati. Neko samo malo promiješa. Ja ne znam kako vi radite, kako promiješate sve. Dosta sam dugo miješao. Piše u pustima samo da se treba, kad sam uzimao u smolu. Da, puno treba miješati. Treba dosta miješati. I ona, dok ne promijeni boju, uistinu, dok ne promijeni boju, da. Ima neki skup. Da, to je epoksi, to je ovo dole. Da. Ona ima svoje komponente, A i B komponentu, i ona se radi da A komponenta jedan dio, B komponenta je 3/4 u stvari ide unutra. 3/4 ove prve i tako nešto, da. Evo ovako, ljudi stručnjaci što god, kažu da je epoksi zdravija. Nema zdravije smole. Sve one imaju, dok one polimeriziraju, one su sve štetne. I maknut nos od toga. Što je. Ali ako ću gledat da li je to štetno i šta dobivam na kraju, ja ću se rađe opredijeliti za organit. Pa ću, ako treba, začepiti nos. Da, sad, ekologija. A šta to radimo? Mislim, kad nam radi to što radi. Dakle, u smolu, ovu polijestersku, ide 1 do 2% katalizatora, to je razvijača, kažu Slovenci, razvijalica, da bi smola mogla polimerizirati, to je da bi počela raditi. Zanimljivo je kod miješanja te smole. Kad god sam održavala, kad god je bila radionica, ja svima dajem, svi moraju ovako, kad ste na radionici, morate proći od početka do kraja, nema švercanja. Sad, muškarci će miješati smolu jer su jači, a žene će, ne znam, stavljati kristale. Ne može. Miješate smolu, svi. Dakle, od jednog do drugog. Ta smola je od osobe do osobe različita. To je nevjerojatno. Smola upija svu vaše raspoloženje, da ste ljuti došli, i nevjerojatno da ćete vi u to vrijeme ispoljavati ljutnju ako ste ljuti došli. Ako ste vi taj dan nešto imali stresno, to će se vidjeti kroz vaše lupanje te smole. I ta smola će bojom odgovoriti na vašu snagu, ali vi ćete se tako lijepo pročistiti i tako će vam ugodno biti nakon toga, uistinu. To stvarno treba probati. I ti organiti su malo živahniji nego kod smirenih ljudi koji to rade i onako rade s ljubavlju. Ti organiti su više ili iscijeljitelji ili tako. Ali ovi življi, njih življe treba staviti na mjesta zračenja. Dakle, kod produžnih kabela, njih treba
Jesmo primili to sad na znanje? Vidim da me gledate. Ali to su te stvari koje se uoče tijekom rada, tijekom prakse. Zanimljive stvari, da, svašta nešto ima. Dobro. 10 dana nisam ga držao, znači, u istoj prostoriji. Znači, maknuo sam ga jer sam čuo da trebamo da ima neko negativno zračenje. Ako nije da treba pođeti 10-15 dana dok ne postigne svoju pravu funkciju. Mislim dok se napravi. Ovako, nekoliko... Nije ga dobro odmah pored sebe. Ali to je zbog isparavanja smole. Pa da, radi toga. Da, isparavanja smole. Treba, kad se napravi organit, onda treba ja tu nekoliko dana, čak ne osjetim kad je. Ga stavim van negdje, da se on izlufta. Znači da to izađe, nećemo to u kući da to isparava u kući, to mora na otvorenom prostoru, da. Onda nakon toga, kako ga operete? Jel perete organite ili ga stavite samo u prostor? Ne, operem ga. Da. Tako da se opere, ja ne samo mlakom vodom, ali mlakom, ne pretoplom. Mlakom, više na hladno. I tu sam primijetila da je ono što mekane one kupujem za suđe, skroz mekane one, za ruke što su, za osjetljive ruke. Za suđe u toga operem i onda je baš fino skine tu masnoću od kako smo špricali kalupe i to je sve na njemu ostalo. Pa lijepo se opere i onda bude sjajan i sve. Ali on se, u principu, da li ste primijetili koliko treba organitu da proradi? Organit vam radi nakon 24 do 32, 36 sati. Znači, tada on postane aktivan u prostoru. Tada postane aktivan. To je, dakle, ako se predugo drži vani i ne oprani se, ne bi ga ja tako mučila, bija njega za 2 dana unutra. Pa oprala i tako. Dobro, ja sam ga držao malo više dana. A dobro. Malo ste ga smrzavali vani ako je bilo hladno, ne? Dobro, onda je guštao na suncu, dobro, to je dobro. Dobro ih je tako i na sunce staviti, sve makar nema to neke, ali ipak povuku oni. Da, treba uvijek oprezan, treba. Uvijek sa dozom distance, onako. Mora čovjek, da. Ne možemo srljati u ništa. Dakle, ovo je ta prva riječka radionica na mom balkonu, na terasi. Ljudi su se ne smrzavali, jako je hladno bilo, ali organiti se mogu i po hladnoće raditi, tako da samo duže tu smolu treba lupat, miješat. I evo, radili smo sa mesing, mislim da je ovo sad, ja sad više ne znam, mesing ili bronz, jer je fotografija, dosta je jaka boja. Ovo je 13.1.2013. da. I tu smo pretjerivali, naravno, pošto nas je bilo 7. Toliko je njih bilo 7, ja sam onak sa strane. Toliko je dobra atmosfera bila i energija, jer inače kad se rade organiti, jako je više ljudi, to je tako dobra energija i toliko su svi podignu razinu energije, stvarno ih podigne se. I svi smo pretjerivali, svi su pretjerivali i trpali i metale i svega je previše bilo unutra i kristala i sve, ali svi su jako sretni otišli kući i to je bilo. Dakle, nije se, pogledajte koliko to metala, recimo u nekima, to je toliko natrpano da a ja sam bila kako sam bila povučena u prostoru unutra i ovako kako ja sam u kolici, nisam ih mogla kontrolirati jer su mi leđima neki bili okrenuti i nisam vidjela šta rade. Ja jesam govorila, ali oni su toliko dobro raspoloženi bili da to je bilo. Trpali su unutra, tako da se tu sad ni slojevi ne vide, ni ništa. Ali nema veze, to su organiti puni ljubavi. Evo, mislim, stvarno, too much, ali dobro. Ovo su moji organiti, ovo sam tu ipak, znači nekakve, to sam sama radila, pa treba u tim Martinić čašama, malo sam igrala sa zavojnicama, tom spiralom, u stvari kristalima i metalima i treba u tim slojevima raditi. Ovo isto moja jedna prijateljica je radila, ova kugla u desnom ćošku dole je organit u konačnici
Ta kugla je rozenkvarc. To je tako lijepi, snažan i topao orgonit da je, gdje god dođe, ona ga stalno nosi sa sobom, baš onako zrači jednu tako lijepu energiju. I puno je kristala drugih stavljala unutra. Evo, to je sa te prve radionice. Nismo ni stola imali ni ništa, nego eto, improvizirali. Svašta nešto smo radili. Ali ovo su u konačnici rezultati. I svi su jako zadovoljni bili, sretni što su napravili nešto svojim rukama. Što je poslije imalo, mislim, proizvelo nekakve reakcije kod njih kasnije. I evo, to bi bilo otprilike, sad sam naglo to završila, ali to bi bilo otprilike to. Ima li pitanja, nekakvih komentara u smislu ne, ja ne mislim tako, ja mislim drugačije? Slobodno ako vas. A gdje nabavljate ove metale? To je priča. Da, sve što se treba u organi staviti, nije lako doći do toga. Ja odem na Kukuljanovo, mislim, ja koja sam ali imam neke, tako, to idemo prijatelji uhvatim koji me u Metis odvezu i onda tamo nekoliko kila, ali prije toga zovem da mi osiguraju metal koji nije zmazan. Ili imate masu, jer tokari kad to rade, to je smazano, ti otpaci, piljevine. Onda oni malo obrate pažnju pa mi odvoje. Tako. I puno organitaša dolazi kod njih. Iz cijele Hrvatske, baš u Metis. Jer imaju jako puno... Da. I puste vas da gurnete nos svuda u one bačve i da, baš je ono, dobrodušni su. I puni su orgonita, svi ti orgonitaši im nose orgonite. I Metis je puno orgonita i doma, kući nose, svi koji rade tamo orgonite, svi znaju što su orgonite i to je. I jeste mi donijeli kakav, odmah pitaju. Svi su tako... Pa vjerojatno, ali znate, to je sve dinamika. Dinamika energije. Evo, da li vas još nešto zanima, na što bi, ako mogu odgovoriti? Ostale sastojke gdje se mogu nabaviti? Ostale sastojke kao recimo smolu, zabojnice i to? Polijestersku smolu epoksija naručujem iz Zagreba. Jer kod nas u Bauhausu i to ta smola ne valja epoksija jer požuti nakon par mjeseci. Nabavljam u Zagrebu i poštom mi pošalju. Što se tiče polijesterske, imate u Pevecu. I to je najbolja, kako se firma zove iz Karlsa, GKR, tako ne znam. Ne znam točno kako se zove. Ona je više prozirnija. I to je u limenkama, dosta nespretno, jer vi kad otvorite tu limenku morate imati odvijač da bi podigli taj poklopac. Mislim, to je baš šljaka, rad. Da. To... Kristal... Molim? Fizikalija. Fizikalija, da, to je fizika. Radite orgonite fizikalija, nije to... To je puno ljubavi, ali stvarno fokus mora biti. Inače ta smola leti posvuda, mislim. Morate paziti da ne zakapate ili kako zakapate, kako ćete ju maknuti. Doduše, pronašli smo neke moduse da ako je zakapano po terasi ili nešto, onda ako su pločice u pitanju, onda možete s acetonom. Zanimljivo kako ide s acetonom. To nisam uopće znala, ali moja mama je otkrila. Da. Tako. Kristale sam na početku sa eBay-a, onda sam shvatila da ne znam šta u stvari kupujem. Jer nisam kristaloterapeut, ja imam razvijenu intuiciju jako, ali to bi trebalo puno više znanja imati. Onda sam odustala od toga i onda sam po ezoteriji kad dođu ili Minerala Expo i to. Onda sam shvatila da i oni svašta imaju. Poljaci imaju najbolje, ljudi oni imaju najbolje kristale. Oni su uvijek negdje tamo sakriveni u nekim prostorima na toj Minerala Expo, ali baš imaju najljepše kristale, najbolje i najjeftinije. Da. Evo, kristale kod njih
ili postoji kod nas u robnoj kući 4 elementa na 4. katu. Jako lijepe kristale imaju i imaju, moje organite dobili su podloške i imaju organite koje su radile, učile su baš i radile i danas ih izrađuju punu kutiju organita. Da koristite kvarsni pesak? Ne, presitno mi je to. Najsitnije što koristim, to je meni osobno, svako ima drugi doživljaj, jel? Najsitnije što koristim je kvarc u komadićima. Dakle, ne skroz do pijeska, nego u komadićima. Kad se on stavi, ja njega prosipam to da se izmiješa sa metalom, pogotovo sa plavim čelikom, to se dobije tako lijepa vrckava energija, onako, da je organit sav živahan poslije toga, ja ne znam što se to dogodi, ali, eto, po intuiciji. To je što najsitnije stavljam, ne više. I to stavim u donji dio gdje uvlači u stvari, u donji dio da dobije tu jednu dinamiku unutra, taj kaos da se pojača. Ali ne idem na taj pijesak. Zašto? Ne znam. Ne osjećam ga. Vi radite sa tako? Ne, nisam još probao. Aha, a imate namjeru sa kvarcnim pijeskom. Kako ga doživljavate? Jer po rajhu se on može bionizirati. Da se ono kuha u vodi pa se smrzava par puta. Procedura. Da, po tome bi... Da. Razumijem, ali ja nemam za to snage toliko. Imam određene limite kod sebe. Ali sretno s tim, mislim, stvarno. Preporučam svima da nose sa sobom male osobne organite. Ako već nemate u prostoru, ako već nećete izdvojiti, ne znam koliko se cijene organiti, ali da imate male osobne organite i da to držite u džepu, ne u torbi. Torba je daleko od nas. Jel tako, već dižemo obrove, nemojte u torbu. Torba je daleko od nas, torbu ostavimo negdje. Radi se o našoj auri, ne o torbe, o nama. Dakle, dajte to negdje u džep, onako da to stoji kod... Jer to... Mislim da bi vam se objesilo, da, s vremenom i da to baš nije najsretnije rješenje, da. Nosite u džepu mali organitni, evo tu su na ovom stolu kod gospodina. U ovoj kutiji. Otvorite slobodno ovu kutijicu. Pa tako, maknite te male papiriće. Da. Ma slobodno ih maknite sa strane, nije bitno. Dajte damama tamo da vide, djevojkama. Da, i to je za balans aure, to je onako. Kažem, čak i ako ne želite ili nemate namjeru ulagati u organite, da ih imate u kući, ali za vašu osobnu onako balans jedan i za smirenje, mislim, uvjerena sam i znam da je dobro. Super. Crveno, šta je? Ne znam šta je. Ima, pa crveno, dodaci crveno. To su one šljokice male. Da, ma to je ukras. Imate ukrase, da, ja sad ono šta je. Da, ali ne, pa to su ukrase, da bi bili ljepši i tako. Da.